reka rero tugende tujye kuri wa muhuro w'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umutwe wa 23. Aya ni amakuru aturuka ari muri Uvira, na Uvira yafashwe ejo bundi ndetse akaba anaturuka no mu bategetsi b'u Burundi, akavuga ko ngo u Burundi bugize gutya bwohereje intumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ntumwa ngo zikaba zaragiye kuganira n'umutwe wa 23 kugira ngo 23 ngire kora abasirikare ba kiriya gihugu yafatiye ku rugamba, ndetse ngo uyu mutwe unemerere gutaha mu mahoro abaheze mu misozi miremire ya Uvira. Nibyo bintu byari bibajyanye. Mu cyumweru gishize nibwo hasohotse inkuru yuko hari ibihumbi by'amatekwa cyangwa se ingabo z'abarundi zafashwe cyangwa zafatiwe mpiri ku rugamba. Izi ngabo ngo zifitwe na 23, harimo norongo n'umukoroneri, harimo n'umukoroneri, umusirikare wo ku rwego rwa koroneri wafashwe matekwa. Abayobozi rero bakuru bane bo mu gisirikare cy'u Burundi nibo ngo bagize gutya baragenda baganira na 23. Ibiganiro byabo bikaba byarabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Niho ibi biganiro byabereye. Ruvungi ubyibuka yuko ni igice 23 yafashe nyuma yuko yavanshije ituruka ara muri Nuza, ituruka ara muri Kamanyora, yavuye muri Kamanyora iragenda ijya muri Ruvungi. Imaze kugera muri Ruvungi rero niho ngo aho hantu niwe yahuriye n'izi ntumwa z'u Burundi zaje kwinginga ziti nyamuneka muduhe matekwa zacu, kuko no muri Ruvungi no hafatiwe abasirikare benshi b'abarundi, abandi barahicirwa. Amakuru rero akavuga ko mu mirwano imaze iminsi ibera muri iriya ntara y'Ikivu y'Amajyepfo hafatiwemo abasirikare benshi b'abarundi barimo n'ufite ipeti rya koroneri, nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko uriya mutwe witeguye guha Burundi abasirikare babwo wafashe mpiri. Ndetse na General Byamungu Bernard Maheshe nawe yabigarutseho, aravuga ati twebwe abarundi mukiri mu misozi miremire ya za Minembwe, ya za Fizi, ya za Mwenga, ni mumanukeyo muze mutahi wanyu, twe nta kintu dupfa n'u Burundi, abarundi muri abaturanyi, abarundi muri abavandimwe, muze mutahi wanyu, twebwe nta kintu tuzabatwara. Nibyo yatangaje. Aravuga ati rero kugira ngo mukomeze murase abaturage yari muri Minembwe, kuko ubu ngubu ikintu kirimo kugenda kivugwa ni bombardement ziri gukorwa, ariko mu buryo none ngo bwo kurasa ahantu hari population y'abaturage benshi, hakaba no kurasa munuza no kurasa abaturage nyine b'abanyamurenge bari muri Minembwe nta kurobantura. Ibyo ngibyo nibyo 23 ivuga ati mwebwe nimuve muri ibyo ngibyo hanyuma muze mutahi wanyu. Ubu rero ngo Nuza Kanyuka kavuga ko ngabo abarwanyi b'abarundi bafashwe cyangwa bakiri mu mirwano, ati turizeza ko bazitabwaho mu mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirijwe uburenganzira bwa muntu. Amakuru rero yimbitse avuga ko ngo ubw'abayobozi b'abarundi bahuraga na M23 ngo bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'u Burundi zahize mu misozi miremire, by'umwihariko mu gace ka Remera, gutaha banyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo ngo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu Burundi nyuma yuko mu cyumweru gishize 23 yigaruriye uduce turimo Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvungi, Bwegera na Sange. Ingabo z'u Burundi zacagamo zitaha cyangwa se zijya no kugaba ibitero cyangwa zijya kurwana. Amakuru kandi avuga ko nyuma yuko M23 yigaruriye umujyi wa Uvira, abasirikare benshi b'abarundi bari basanzwe bakoresha uyu mujyi nk'inzira bahisemo guhunga. Barahunze, bamwe berekeje mu duce twa Marimba, abandi bajya muri Mugeti, abandi bajya muri Kirungu, abandi bajya muri Rubuga, abandi bajya muri Muramvya, ariko bafite ibyago byo gufatirwa mu icurabuni 23 ikabagwa Gitumo. Andi makuru atangwa n'abasirikare avuga ko ingabo zari Mikarati, Poezelo, Rurenge, Bibokoboko n'ahandi zitangiye gutekereza kwambuka zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere i Rumonge mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi, zinyuze mu bice bya Baraka ndetse no mu bice bya Mboko. Kuri ubu rero mu byo 23 isaba u Burundi, irimo irasaba u Burundi ko ngo mbere yuko bushyikirizwa abasirikare babwo
bugomba guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri RDC, kandi ngo bugacyura ingabo zabwo zose, ntihagire ingabo y'umurundi iguma ku butaka bwa hariya bwa Kongo. Ibi nibyo M23 irimo gusaba. Gusa ku rundi ruhande M23 nayo ikavuga ngo hari abasirikare b'abarundi bakishe mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo, abangaba ngo bubuye ibitero barimo kugaba ku banyekongo b'abatutsi batuye mu gace ka Minembwe. Muvugizi nawe wa M23 Lawrence Kanyuka akaba avuga ko ngo mu gihe abasirikare benshi b'abarundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo, ngo hari imwe mu mitwe y'izo ngabo yihishe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo misozi ngo ndetse nako ngo izo ngabo ngo zikomeje kwanga kuva ku butaka bwa Kongo, ngo nubwo habayeho kuzisaba kenshi kubikora ku bw'inyungu yo kugarura amahoro mu karere. Abangaba ejo basubukuye ibitero mu buryo bw'agashinyaguro n'ubugome bukabije, ibitero by'ubwicanyi byibasiye abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge bo mu gace ka Minembwe. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe imbunda ziremereye, bihitana abaturage benshi b'inzirakarengane, abagore n'abana, ndetse bituma ngo agace ka Minembwe kagwa mu bibazo bikomeye, ku buryo ngo bigaragara ko ako gace nako gakeneye ubutabazi bwihuse. Uyu mutwe ukamagana ibyo bitero by'ubugizi bwa nabi bw'ingabo z'u Burundi bugamije ngo kurimbura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bakibutsa ko kurengera abasivili ari ihame ry'ibanze kandi ritavogerwa, kandi ko igitero cyose kigamije kugira n'abaturage b'inzirakarengane kigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Gahumva barimo barasaba ingabo, ariko ku rundi ruhande izo ngabo bari gusaba zirimo zirica abaturage mu Minembwe. Ese ibi biganiro bya M23 Burundi bwo amakuru ahari nayo yo kwizerwa atugeraho, nuko ngo uyu munsi biriya M23 yabasabaga ngo Burundi buri kugira gutya burimo baragenda bukura ingabo zabwo bucece, ngo zari zasigaye mu bice bya Fizi na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko ku itariki 9 uyu mutwe wa M23 ufashe kiriya gice. Amakuru ava mu nzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 12 umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yemereye amato abiri ya gisirikare kujya gutwara ingabo zo mu mitwe ya 5 na 6 zari ziri mu misozi miremire ya Magunda na Bijombo muri Uvira, hamwe ngo n'ingabo zo muri Baraka na Bijabo ahangani muri Fizi. Ayo mato ngo yahagurukiye ku cyambu cya Rumonge mu Burundi, anyura ku cyambu cya Karemi muri Kongo, agaruka i Bujumbura ku mugoroba atwaye amagana y'abasirikare b'abarundi nk'uko byagaragaye. Nukuvuga ngo rero ikigaragara nuko mu mugambi wo kubakura mu mirwano, ingabo za 5 brigade zari muri Magunda, Bijombo na Bijabo zigomba kujya Baraka kwihuza na 6 brigade ihabarizwa. Nyuma noneho ngo bakazahurira Iswima muri Fizi, aho bazafatira amato ya gisirikare akabajyana ku kiyaga cya Tanganyika, bakambuka bakajya ahitwa muri Magara muri Ruziba, cyangwa se bakajya muri Rumongi, nuko ngo urugendo rwabo rumeze. Nukuvuga ngo izo ngabo z'u Burundi usanga zari zarasandariye muri Murenge, muri Remera, muri Uvira, urumva nyuma yo gutsindwa muri Rubarika ndetse na Ruvungi. Izi ngabo nazo noneho zikaba zarategetswe kugenda zikihuza n'iziri muri Fizi kugira ngo barebe uburyo bazicyura. Iyi mirwano ingabo z'u Burundi zarwanye muri Bwegera, muri Kakamba ndetse na Sange, muri Uvira, ingabo z'u Burundi zatakarije abasirikare benshi cyane ariko Koloneli Nihora imbere uyobora ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, uyu nguyu byatumye yimura icyicaro cye. Amakuru avuga ko abasirikare benshi bari mu nzira yo kugaruka ubu bari ku mupaka urahitwa Rukoko kugeza mu Cibitoki, mu gihe abandi bamaze kugera mu ngo ari mu birindiro bya gisirikare muri za Gatumba, mu Dubugu ndetse na Muzinda. Bose bakaba ari abasirikare bagiye bakurwa mu gihugu cya Kongo nyuma yo gutsindwa iyi ntambara.
urumva Burundi nabwo ibyo mu 23 irimo kubusaba nabo barasa naho bamaze kubibona, barimo kugenda baretira ingabo zabo bazikorara mu gihugu cya Kongo bazisubiza mu gihugu cy'u Burundi. Gusa hari andi makuru avuga ko ngo hari umupango ukomeye cyane cyangwa hari operation igiye gushorwamo miliyoni 750 z'amadolari igamije kongera kwisubiza Uvira. Uburundi kandi ngo bukaba buzahabwa umugabane munini muri iyo operation, aho ngo bugomba kuza kwisuganya bukazaturuka ari mu Burundi bukambuka bukagera muri Uvira bugakubitana n'ingabo za Kongo nazo ngo ziturutse mu bice bya Tanganyika, noneho ngo bakagoteramo 23 hagati bakayambura umujyi wa Uvira. Ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, ibyo ngibyo bizakorwa bite, ese bizakunda? Byose nibyo guhanga amaso tukazareba aho biva ndetse naho byerekeza. Ntabwo rero turi buze gutinda bakunzi bacu, reka tubashimire. Wowe ushobora gusiga igitekerezo cyawe, ushobora kujya muri comment ukatubwira icyo ushaka, ukatubaza cyangwa se ukadusobanuza. Byose turi hano kugira ngo tugusobanurire. Ushobora no kutubwira nawe uko ubyumva, biremewe, ugakora like, ugakora share kugira ngo twese dukomeze twaguke. Murabona ko twamaze kugera ku 17. Turabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza.